Baby mara swiswa ku heta hi wisa nyana hi relaxa nyana ya ni karhele mina. I wisa yini baby? I la wisa yini? Fane hi heta movha leyiwani lana ntirho lowu wa ha tele Mara lana. wa wisisi ku wisa nyana maybe 5 minutes 10 minutes ya lunch wa ku na lunch I lunch yini wa ri vona jamu leri swa ku ri famba kwini? Plus ka ha ni movha leyiwani liya na yona yi fane hi khinika laniwani yi hela. me ta hola mali mukwala. Hayi baby tshika swa timali mali timali ni kombela u nyikete number 10 la. We mali a wu nyiki u tlhela u hola xitsonga ni byeli ku hola mali muni lawani. Hala hi la ti-breaka lani tisa number 10 kwalani. Bebe na timali leti fane ti hamba ti khoma hi mina letiwani na ni robe mina. I khoma mali ya yini? A wu khomi nchumu. Leyi 10 ya wena la.